В поселке Сарабус облагораживают мечеть. Сарабус Джамисы была открыта в 2000 году и действует с тех пор. Несколько лет назад местные мусульмане начали капитальный ремонт культового сооружения. Қырым-татар халқымыз Қырымға қайтып келішті башлаганда Қырымда бірінші құрылғандар жамине сырасына кіредір. Ебет бұл жами баяғы құрылғандан вақыт өткенден мұнда да Союз вақытында қалған құрылыш материалдарына құрылғанында. Ебет ішілді о материалдар енді айтайықта заманымызға doğru келмей модадан шықты деп айтacakмыз. Газовый котел яптық. Газовый котелдан себеп бая пара сақланылды. Ondan sebep biz camiye bayaşı yapma kolumuz tiydi. Cemaat ne desek onu yapa. Baya bizge paradan yardımlar çıktı. Bir işler ne gerek olsa cemaat gelip bizge yardımlaşa. В мечети полностью обновили внутреннюю отделку, украсили стены декоративными панелями. В планах переделать потолок и повесить новые люстры, а также постелить новый ковролин. Впереди один из самых трудоемких этапов работ – ремонт крыши мечети. Adamlar yardım berdiler, bayağı stroy materyaller aldık. Şimdi inşallah yarından başlayıp ustalar gelip işini başlayacaklar da. O damada da eski Союздан қалған тунекеде стальное железо, да, енді о да düşürіп başlagan. В будущем местные жители планируют построить во дворе помещение для ифтаров, а также мечтают, что у мечети появится минарет. Помочь мусульманам поселка Сарабус в этом благом деле можно, перечислив средства по реквизитам.